turagaruka rero kuri iyi nama ya Afurika yunze ubumwe ya 37 aho bavuga yuko inama ku byerekeranye uyu mutekano wo muri Kongo yabaye igice kimwe, ikindi gice cya kabiri rwose bikaba ibindi kandi nawe Kisekedi rwose yavuze ati ayo izo maguye muzikuremo izo ngibyo rwose wo kuvuga ngo kuvugana n'abo bagabo ibyo byo mu byibagirwe turaza kubigarukaho. Araho bavuga ahangaha kandi inama cyabayemo kindi nuko Kagame nawe yavuye ku myanya yari arimo hariya muri Afurika yunze ubumwe, iyo yarasanzwe ashinzwe akaza gusimburwamo, nabyo turaza kubigarukaho. Hakaza nanone Amerika ko ikomeje kwiyamiriza cyangwa se yamiriza ubufasha u Rwanda ruha umurwi cyangwa se umutwe wa M23. Nizo ngingo turaza kuganira ndetse tunagaruka ku byabereye muri iriya nama, turareba uko mu buryo bwose bigenda bivugwamo hariya rero turareba n'ibyo u Rwanda none ruvuga. Hari ibyo u Rwanda rwavuze hariya muri iriya nama na Kongo nayo n'ibyo ivuga, urabona ko habaho ikintu rwose bari ukurikije uko amakuru agenda asuma cyangwa se agenda agaruka. Aravuga ati iriya nama yari inama ikomeye cyane rwose ku buryo urumva habaye igihe cyo abantu bavuga ati n'ibihugu bihanganye burya babiri hafi rwose kuba abantu banafatana hari banaterana ingumi nk'abadepite bo muri Uganda iyo byabaga byakomeye. Ni ukuvuga nyine ntabwo baba barebana neza kamemo. Reka duhere hano muri Amerika, ni biri kuvuga ubu ngubu bavuga ko Amerika yiyamiriza ubufasha u Rwanda ruha umurwi wa M23 urwanya leta ya Kongo. Si ubwa mbere ibyo ngibyo bivugwa, ariko ngira ngo ni ibintu byo bisanzwe bizana. Turabona ifoto rero ngo yafatiwe i Davos mu Busuwise mu kwezi kwa mbere kuno mwaka. Harabona iburyo n'imbere umushikiranganze jejwe imigenderanire ya Amerika Anthony Blinken, hakaza na Kagame hano w'u Rwanda. Bavuga ko Amerika rero ngo itewe impungenge n'imvururu yemeza ko zimonogorwe cyangwa se zizanwa mu buseruko bwa Kongo, ziri mu buseruko bwa Kongo cyane mu gisagara cya Sake, aricyo kiri kuvugwamo imirwano. Mu itangazo rero ubushyikiranganze bujejwe imigenderanire ya Amerika bwasohoye ku mihangano cyangwa se ku mihangamo cyangwa se mu bwo bahanganye uno wa gatandatu, ni kuri uno wa gatandatu bavuze ko izo mvururu zirimo ziterwa n'umurwi w'abarwanyi ba 23. Urabona ko aribo bavuga, ariko none turaza kureba ibyo u Rwanda ruvuga kuri M23 cyangwa se icyo babona bati M23 hariya Kongo. Mwibuke ko hari abavugana none bati perezida wa Kongo hariya yaravuze ati mumenye ibyo u Rwanda mu bavugizi ba M23 kubera iki ko ari abakongomani n'abanyarwanda, niba ari abakongomani mureka abakongomani bacu. None Amerika rero muri iryo tangazo ivuga ko umurwi wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda kandi usanzwe uri mu bihano byayo n'iby'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Uretse ko Amerika nubwo bivuga ngenda mvuga na Amerika sinzi ukuntu ivuga ikahora ivuguruzwa imyaka ikabaye. Iryo tangazo rero rikomeza rivuga ko ingwano cyangwa se indwano yatandukiriye igisagara cya Sake yaje gusongera isibe imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu bari basanzwe bugarijwe n'ibindi bibazo birimo iby'agateka ka muntu, kuvanwa mu byabo n'ibitero by'imirwe yitwaje ibirwanisho. Itangazo rya Amerika risaba umurwi wa M23 guhagarika udatebye ingwano, abarwanyi babo bakava mu birindiro byo mu gisagara cya Goma na Sake nk'uko amasezerano y'u Rwanda ni Nairobi abitegeka. Ni Amerika ivuga ati bakwiriye. Ni nabyo Kisekedi rero yavugaga ati ntacyo tuvugana nabo, bave mu birindiro byabo aho bari hose, bajye mu makambi twabateganyirije tubasubize mu buzima busanzwe, bajye muri Mutobo ya Kongo. Amerika rero itera ibyatsi ubufasha u Rwanda ruha M23 cyangwa se yamagana ubufasha u Rwanda ruha M23, gutyo ikagira ko isaba icyo gihugu yemeza ko gishyigikiye, ikagira icyo isaba icyo gihugu yemeza ko gishyigikiye M23 kuvana abasirikare bacyo bose ku butaka bwa Kongo
no kwimura ibikoresho byose byayo bya misile bishobora gushyira mu kaga abasivile. Nibyo Amerika isaba u Rwanda. ONU bishobora gushyira mu kaga abasivile, ONU abakorera mu gisata cy'ubutabazi n'indege z'ubudandazi zikorera mu buseruko bwa Kongo. Turazagaruka rero no ku bisasu bavuga byatewe i Goma. Amerika yibutsa kandi ko ari ngombwa ko ibihugu byose byubahana mu bwigenge bwabyo, bikanashengeza abagirizwa guhonyanga agateka kazina muntu mu buseruko bwa Kongo. None itangazo rya Amerika rinasaba leta ya Kongo guhagarika gukorana n'umurwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo murwi rero ku bwa Amerika ushobora gushyira mu kaga abasivile. Amerika rero isozera itangazo ryayo ihamagarira impande zose gufata inzira y'ibiganiro, yongera yemera gushyigikira utwigoro twose twa diplomasiya cyangwa diplomasi dushobora gushyikana mu mitwe y'amatati muri Kongo. Rero ni itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mvuga hangane Amerika hano kuri ngewe mba mbona iruma ihuha, kubera ko Amerika nibyo njya mvuga, Amerika yashatse ko iriya ntambara, Amerika buriya ntago njya mvuga ni Amerika ntago yabwira umuntu ngo hagarika intambara hariya ngo numara nivuga ngo intambara ihagarike, Amerika ituze cyangwa se uceceke. Kuri ngewe mba mbona bidashoboka, kubera ko Amerika ni kontina, ntago Amerika ari igihugu. Amerika ni puissance ku isi. Amerika yagufatira agano gatoya konyine ubundi nawe ibyawe bigahita bibi bibazo. Ntago rero wavuga ngo Amerika yakubwiye ngo rimwe kabiri umwaka urashize, ibyo byose iyo idakora ibintu muzarebe. Yaravuze muri nubwo itaba yasanze Putin ari igihangange, ariko iyo yaranakoze iranapratika hariya muri Ukraine iyo itahaba Putin ntekereza ko yarafashe Ukraine yose. Yashatse rero gukoresha imbaraga zayo cyangwa se ijambo ifite ku isi ngira ngo ibintu byose byahita bibi bindi. Aha rero iya Addis Abeba muri Ethiopia niho mu mirimo Kagame yari amaze iminsi ashinzwe. Rero umwe y'inama ni naho yarangije igihe yari yarahaye kandi aranasimburwa, aho yavuga ko yasimbuwe na perezida wa Kenya William Ruto. Nabyo biri mu byabaye aho ngaho, ariko mu byagomba kwigaho harimo ikibazo cy'u Rwanda na Kongo. Bivuga ko mu nama y'ubumwe bwa Afurika ya 30 na Afurika igira 37, inama rero cyangwa se inama igira ya 37 ibihugu n'amareta bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika yatangiye rero ku wa gatandatu ya Addis Abeba muri Ethiopia, ahari ikicaro gikuru cy'uwo muryango. Ibibazo by'ingenzi rero birimburira muri iyo nama y'iminsi ibiri birimo imvururu zikwega no guhindurwa amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango iteganywa n'ubutegetsi mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Nibwo Kagame yashinzwe ngo amavugurura umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ari byo yasimbuwe na Ruto. Inama ya 37 y'ubumwe bwa Afurika irimburirwaho kandi umutekano muke mu bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani, Somalia, Karere na Sahel mu rusange, Libya, icyuka kibi kiri hagati ya bimwe mu bihugu by'ubumwe bwa Afurika n'imvururu za politike muri Senegal. Rumva Afurika tuje ifite ibibazo byinshi, nibarangiza Afurika yunze ubumwe ntabwo yakunga ubumwe bw'ibiri mwibi bibazo. Ihindagurika rero muri Senegal, mwibuke ko ikibazo gihara ruko Makishara ashaka kongera ngo kuba ashaka kongera manda y'umwaka, kandi nta kibazo nta ntambara ihari, ariko ngo yiyongeje manda ku rukiko rwamuteye twatsi kubera abaturage bari bahagurutse bigaragambije. Ihindagurika rero ry'ibihe naryo ryemye riri ku kiranga munsi cy'iyo nama. Cyo kimwe rero no kwiga uburyo Afurika yagira ijambo n'igihagararo ku rubuga mpuzamahanga, cyane mu ishyirahamwe ry'ibihugu 20 bitunze gusumba ibindi ku isi, byo bita G20. Cyo kimwe n'ibindi bibazo bihanze isi birimo intambara ya Hamas na Israel. Ibyo biri mu bintu byagomba kwigwaho. Ku ruhande rero
y'inama rusange nyirizina y'ubumwe bwa Afurika. Kuwa gatanu habaye inama yihariye ku kibazo cy'umutekano wanganyije gutonesha mu buseruko bwa Kongo. Inama y'umutekano rero ku kibazo cyihariye kuwa gatanu, bavuga ko izanakomeza kuwa gatanu, turaza kureba. Mu bakuru rero b'ibihugu bitabiriye iyo nama y'umutekano wa Kongo harimo perezida wa Angola Joao Lourenço, wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, wa Kenya William Ruto, w'u Rwanda Kagame, no wa Kongo perezida Tshisekedi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Inaho inama yo ku mutekano wa Kongo yabaye yamaze gushikira Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia ntiyayitabye. Abatari bakeya mu bakurikirana hagufi politike y'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi bavuze ko perezida w'u Burundi atarakwiye gusiba iyo nama mu gihe hari bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Ibiro bya perezida wa Kongo bibicishije ku rubuga rwa X, hariyo Twitter ya kera rwahoze rwitwa Twitter, nabyo byavuze ko mu byavugiwe muri iyo nama yihariye muri Kongo harimo gusaba ibiganiro byubaka hagati y'u Rwanda na Kongo kugira icyuka kibi kiri hagati y'ibihugu byombi kihave, ugusaba rero ko intambara mu buseruko bwa Kongo ihagarara bidatebye, no gusaba ko umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo uva mu bice wigaruriye. Hano ni icyo bita ndabona kubitwita présidence avuga ati l'objectif de ces missions est de réfléchir ensemble pour obtenir un cessez-le-feu entre le RDC et le M23 et le temps d'un dialogue direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de RDC parce que la situation de se détériorer, déclaré le président base ibingibi se mission mais entre autres évoquer le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre le RDC et le Rwanda. Bon, iyi ni tuitangaha ndabona noneho radio mpuzamahanga rero mu Faransa RFI ivuga ko muri iyo nama perezida wa Kongo Félix Tshisekedi Antoine atarya umunwa mu ijambo yafashe, yongeye kwagiriza u Rwanda gushyigikira abarwanyi ba M23. Perezida w'u Rwanda rero yafashe ijambo inyuma yuko y'uwo Kongo nawe yiyamirije ibyo byagiriza cyangwa se byo Kongo imurega, nkuko RFI ibandanya kubitangaza. Ku rundi ruhande wita Stéphane Nyombayire ujejwe cyangwa se ushinzwe kumenyesha amakuru mu biro bya perezida w'u Rwanda yaciye ku masonga cyangwa se ku mayange uja ku mayange mugane ibyo perezida Paul Kagame yavugiye mu nama ku mutekano wa Kongo, agira ati yatanze ubutumwa butomoye u Rwanda ntiruzukwigera ruhimanga cyangwa se rugimanga cyanke ngo rusabe imbabazi igihugu cyose ruzaba riko rukingira umutekano w'abanyagihugu babo, ntiruzakwigera kandi rubisabira uruhushya, niko Kagame yavuze. Twabuze abantu barenga miliyoni muri jenoside yakorewe Abatutsi, nta kintu na kimwe cyanke umuntu n'umwe tuzemera ko adusubiza muri ayo mahano. Ikibazo cy'abarwanyi ba FDLR ni ukuba hari bamwe muri bo bari mu gisirikare cya Kongo FARDC kibwirizwa gutorerwa umuti. Nta mpamvu yo gukomeza impaka n'abadahendesha kubeshya. U Rwanda ruzobandanya na ntaryo kuyoboka inzira y'amahoro biciye mu mategeko n'ingingo zumvikanyweho n'akarere. Ndabona harimo na Twitter ya Nyombayire avuga ati President Kagame just included successful ngo twabinyuzemo. Umwe rero mu bari i Addis Abeba atashimye ko ijwi rya Amerika ritangaza imyirondoro yiwe, yatubwiye ko igice cya kabiri cy'inama yihariye ku mutekano wa Kongo cyari gitekanyijwe kuba kuri uno munsi wa gatandatu, ngo cyagomba kuba ku munsi wa gatandatu kuko inama yatangiye ku wa gatanu, ariko ku munsi wa gatandatu igice cya kabiri cyari giteganyijwe ntago cyabashe kubyerekeranye umutekano wa Kongo. Urumva ko
bari bamaze kurakaranya baravuga bati po byo ngibyo binarangire binarurira. Numva ko rero n'ibyo kintu kitarabaye ya biganiro tuvuga sinakubeshya mu kibanza rero cy'igice cya kabiri cy'iyo nama nk'uko isoko ryacu ya Addis Abeba ribandanya kubivuga. Perezida wa Angola asanzwe ari nawe muhuza nk'umwe bwa Afurika amatati ya Kongo yabonanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Imibonano yabo bategetsi yabaye mu myanya itandukanye kandi akanya babusinzi. Noneho hagataho hambavu cyangwa se ibibazo bikomeye hambavu burya ngo hambavu ikintu gikomeye ibibazo bibyinda Afurika ubwayo. Inama igira M23 n'umuryango umwe bwa Afurika ivugwamo kandi intambara ya Hamas Israel. Mushikiranganzi wa mbere wa Palestina Mohamed Staer ari mu bayitabiriye. Itorokanyije rero ry'amakuru y'abafaransa FPR ivuga ko ryabajije ubuyobozi bw'umwe bwa Afurika niba indongozi za Israel zitabiriye iyo nama ntabwo byishyuye buti Israel ntiyageze itumirwa. Niko biri. Ibindi rero bihugu byitabiriye inama igira 37 y'umwe bwa Afurika harimo Burkina Faso ititabiriye Plito. Harimo ibihugu nka za Burkina Faso, Gabon, Niger, Mali, Guinea na za Sudani. Ibi bihugu byose biri mu bihano by'umwe bwa Afurika kubera kudeta zakozwe n'abasirikare batwara ibyo bihugu muri icyo gihe. Hari abasirikare bakoze kudeta none ngo babafatiye ibihano. Numva rero ko ntago ibintu biba byoroshye. Abo ngabo baravuga bati ahangaha ntago muzongera kwinjira muri uwo muryango w'umwe bwa Afurika kubera ko hakoze kudeta. Abandi nabo kudeta nyine bayikoze bavuga bati dufite impamvu nyine twakoze kudeta, nta mpamvu yo kugira ngo muze mwinjire mu buzima bw'igihugu cyacu. Hari ibyo tugomba guhindura mu gihugu cyacu. Nuko rero ngira ngo ibyo ngibyo ni ibyagiye bivugwa ahangaha kandi nibiri kugenda bitangazwa hirya no hino uko ibintu byagiye bigenze. Ubwo rero muri rusange ibyerekeranye n'iyo nama kandi byakomeje kuvugwaho, reka tukwereke ukuntu bikomeje kuvugwaho mu buryo bugiye bunyuranye. Burya abanyamakuru cyangwa se abitabiriye buri wese avuga uko avuze bitewe na samariye cyangwa se uko abona ibintu. Aho ngaho twari ku ijwi rya Amerika yo uko ryatoje amakuru. Hari ikindi kinyamakuru hano ndozi kiri kuvuga ngo Rwanda DRC mu nama yo muri Ethiopia. Mu nama yo muri Ethiopia Felix Tshisekedi ni iki kinyamakuru kivuga ngo Felix Tshisekedi yasekuye Paul Kagame ntakora kumusekura cyangwa kumukubitana mu magambo yari yose kuko ntawava ko bigeze abarwana. Kuri wa gatanu tariki ya 15 z'ukwa 2024 ku kigo ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Union Africaine Addis Abeba muri Ethiopia hatangiye inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Iyo nama ikaba yahaye umwanya perezida w'igihugu cya Angola yo guhuza perezida Tshisekedi na Paul Kagame kugira ngo barebere hamwe inzitizi zatumye ibyemezo byemejwe mu nama y'i Rwanda muri Angola bitajya mu bikorwa. Iyo nama y'abo bakuru b'ibihugu byombi ikaba yarakomeje kugera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 z'ukwa 2. Ntabwo yakomeje buhari twasomye ko itakomeje. Hano ndumva anga baranditse nkora ari batarimenye. Mu nama rero kwa gatandatu tariki ya 15 twigarukiye kwa gatandatu tariki ya 16 z'ukwa 2024 abakuru b'ibihugu byombi binjiye mu cyumba cy'inama ariko ntibashobora gusuhuzanya. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yanze guha umukono Paul Kagame. Ni ku kinyamakuru kibivuga. Intumwa zari ibyo byose kuba bareba bose niba bitarabaye bose babarebana yingwe se impamya ko ari no gushaka kwegera. Ntago byoroshye. Burya ngo babanye nibo bangana ngira ngo Kongo n'u Rwanda fono babanye guhera kubwa Kabila kubwa Tshisekedi nawe rwose Tshisekedi ngira ngo murabizi ukuntu byagenze akigera ku butegetsi. Za operation zaho zokera zirakomeza ngira ngo hanatashye n'abantu benshi ngo Hibu yishe mudacumura yakoze yagize acyuye abaFNL. Niho uriya mugabo wari wagize ikindi gice cya FNL uriya wari ukiyoboye nibagiye ko yitwa nawe icyo gihe yapfuye
ko numva hagize umubano bari bawuryoheje. Noneho rero Paul Kagame intumwa zari ziherekeje abakuru b'ibihugu byombi zicaye mu cyumba cy'inama ku buryo butandukanye. Perezida wa Angola rero bwana João Lourenço yafashe ijambo ageza ku bakuru b'ibihugu byombi imyanzuro ikomeye yafatiwe mu nama yabereye i Rwanda muri Angola yahuje Tshisekedi na Kagame. Mu make iyo myanzuro ikaba ikubiye mu ngingo zikurikira: abakuru b'ibihugu byombi biyemeje gukomeza ubuhahirane, imigenderanire hagati y'abaturage b'ibihugu byombi no kwirinda imvugo zishobora kongera ubushyamirane hagati ya leta bayoboye. Noneho rero Paul Kagame yiyemeje gukura ingabo yohereje mu munyeshyamba za M23 ziri ku butaka bwa RDC zigasubira mu Rwanda no guhagarika inkunga iyo ari yo yose aha izo nyashya. Ikintu gitangaje rero ngiye kwiba ibintu, niba mu bakuru b'ibihugu udukurikije uko ngende gukora analize nkurikije uko nsoma ikinyamakuru ngo bahuriye muri iyo nama arabyemera, ariko mu binyamakuru cyangwa se hose u Rwanda ruhakana ati nta ngabo dufite. Amerika nayo ati mukure izo ngabo zayo, sinzi amaherezo uko bizagenda kuko public u Rwanda ntago ibyo ngibyo rwemera. Niba babyemera ari uko bahuye simbizi. Abarwanyi rero b'abanyekongo bibumbiye mu mutwe w'iterabwoba M23 basabwe guhagarika imirwano, nta kindi basabwe bagashyiraho intwaro hasi bakajya mu kigo kiri mu karere ka Nyiragongo aho bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibyo nibyo bari bumvikanyeho. Iyi nama yo kuwa gatanu Addis Ababa yamaze igihe gito cyane, maze umuhuza perezida wa Angola yemeza ko iyi nama ikomeza kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17. Amakuru atangwa na zimwe mu ntumwa z'u Rwanda ziri kumwe na Kagame muri Ethiopia yemeza ko Kagame yabajwe cyane no kuba Tshisekedi yaranze hasi. Ibyo ngibi simbizi cyane, kare kuva hanga iki kinyamakuru yavanga yabajwe cyane nuko ngo yanze kumusuza, ariko simzi wenda ni ikinyamakuru ntawamenya. Noneho kuri we rero akaba yarabifashe nk'agasuzuguro adashobora kwihanganira. Kubera iyo mpamvu Kagame yasabye ingabo za RDF ikinyamakuru kugira ngo rero acishe bugufi Tshisekedi. Ni muri urwo rwego rero mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri wa gatatu ingabo za RDF M23 zarashe ikibuga cy'indege cya Goma zikoresheje indege zitagira umudreva zizwe nk'izina rya drone, maze zangiza indege zari ziri kuri icyo kibuga. Harangira ngo umuvugizi wa Kongo hari yarabivuze kuri izo ndege cyangwa umuvugizi w'igisirikare cya Kongo banatunga gatoki u Rwanda, ariko ikinyamakuru kiravuga yuko ngo byategetswe kubera ko ngo ntawamenya buri we amakuru agira ayayo. Mu nama rero yo kuri wa gatandatu Addis Ababa Ethiopia yabwiye abari muri iyo jambo mu nama ijambo rikomeye cyane bituma Paul Kagame ayisohokamo ntacyo avuze. Mu nama Addis Ababa Tshisekedi yabwiye abari mu nama katwumva iryo jambo ko ari ryo avuga. Tshisekedi yagize ati: banyakubahwa muteraniye hano, ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyemezo bya guverinoma ya Kongo kugira ngo mbeshyuze ibinyoma bikwirakwizwa na leta y'u Rwanda na Paul Kagame uri muri iyi nama ku ntambara yashoye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byemezo bikubiye mu ngingo 5 zikurikira: intambara iri mu gihugu cya RDC ntabwo yatewe na Kongo, ahubwo igihugu cyanjye cyatewe na Paul Kagame wohereje ingabo za RDF Rwanda Defense Force ku butaka bw'igihugu cyanjye zikagitera zitwikiriye umwambaro w'izina rya M23. Kagame akomeje intambara ku gihugu cyanjye ku mpamvu yo gusahura umutungo kamere wacyo agamije iterambere ry'u Rwanda no kuwugemurira barusahurira mu nduru bo mu bihugu byateye imbere. Ndasaba Kagame na leta ye guhagarika ibikorwa byose byo kwigira abavugizi b'abaturage b'Abakongomani bakurikije amoko yabo, kuko abaturage ba Kongo atari ab'u Rwanda. Ibibazo by'abaturage ba Kongo kimwe n'abandi bose bari ku butaka bwayo bigomba kuvugwa no gukemurwa na leta ya Kongo. Paul Kagame agomba kuvuga ibibazo by'Abanyarwanda kuko aribo baturage b'igihugu cye ayobora. Ntabwo leta ya Kongo izigera igirana ibiganiro na rimwe n'umutwe w'iterabwoba ya M23. Ndashaka amahoro, nibyo, kandi nzakora ibishoboka byose
ayo mahoro azaboneke ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nyuma y'iri jambo Tshisekedi abari mu nama bategereje icyo Kagame nawe abivuga ari buvuge ku ijambo rya Tshisekedi. Baraheba abantu benshi bari biteze ko Kagame agiye kuvuga ibikubiye mu ibaruwa Biruta yandikiye akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi, aho yavuze ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'ibikorwa bikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ariko iyo ngingo Tshisekedi yari amaze kuyisenya, aho yasabye Kagame kujya avuga abaturage b'igihugu cye akareka abanyekongo mani. Inama rero yarangiye Perezida wa Angola asaba Perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo gukurikiza amasezerano y'u Rwanda bashyizeho umukono. Hano rero muri iyo nama Perezida wa Kongo yari yicaranye na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu n'intumwa zibaherekeje. Ku rundi ruhande Paul Kagame na Perezida wa Kenya William Ruto. Iki akaba ari ikindi kimenyetso cyerekana ko umuryango wa EAC wacitsemo kabiri ndetse ukaba ushobora gusenyuka burundu. Hano ndabona iki ni ikinyamakuru nduzi niba ngo ari Veritas Info cyanditse ku iyi nkuru. Harimo ibyo byose, harimo bigaragara hano bitagaragara handi. Hano ndabona comment kuri page yayo Mugisha James avuga ati no sense, none se wowe Kirombo yaguhaye akazi ko kuba umuvugizi we cyangwa LDC? Abahanga bavuga ngo nta guhangana n'inka. Hari munagwine waje mu bintu byo gutukana hano ndabitaruka ahanini. Hano rero umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda arimo koranira yavuze ko rutandikiye akanama k'umutekano ka Loni ruvugira umutwe w'amaboko, ahubwo ko rwashakaga kugaragaza impungenge ku bikorwa bikomeje gukorerwa abanyekongo nk'uko bavutse mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibingibi ngira ngo dukurikije ya Veritas Info niba ko ari byo nibyo Kongo yamagana ivuga yuko mu badakwiriye kuba abavugizi ba M23 cyangwa se abanyekongo ngo bagomba kumenya kuvugira u Rwanda bayoboye. Niko Kongo hari yabivuze ukurikije cya kinyamakuru. Ngira ngo twasomye twakurikijwe ibya Amerika uko byavuze, ariko buri munyamakuru wese afite uko yagiye atara amakuru. Turacyakomeza rero niba byo muri Kongo tugende tureba hano uko babivuga mu buryo bugiye bunyuranye, hose turagenda tuvaransa turareba ibyo byose hari ikuri nk'ibi bintu, tuzanareba n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2h du matin heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment du bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinga. Twongeye kubasuhuza muri hose, twongere tubasuhuze abari mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi. Mwese mukomere cyane, turi kumwe. Dusuhuze cyane abantu bari muri Amerika, bari za Canada, bari mu Burayi, mwese hano muri Afrika mwese mukomere, abari muri Aziya za Australia mwese mukomere cyane. Mu Rwanda namwe ntitubibagiwe, twebwe turi kumwe umunsi ku munsi. Umunyarwanda turi kumwe nk'amatwi yanjye, mwese muvuga ko tukumvirana. Turagaruka rero ku biri kuvugwa, abantu benshi bategereje bati bihagaze bite. Ngira ngo hariya muri Addis Ababa icyicaro gikuru cy'inama cya Afurika yunze ubumwe ibera. Afurika yunze ubumwe ayindi tuvuga tuta Afurika yunze ubumwe se yunga ubumwe gute kandi ntana turaza kubigarukaho. Afurika yunze ubumwe ariko bamwe ibibazo ubu ari nibo bunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yunze ubumwe, ariko Afurika ibyo byo tubyibagirwe, turaza kubigarukaho. Nuko rero hitezwe ikintu gikomeye, hitezwe ko Tshisekedi na Kagame baganira. Ejo intore zari zanditse ziti Tshisekedi nabonaga intore hano yari yobereye Rayon Sport, yari hagarariye Rayon Sport
yari yaho ifite ifoto yerekana ati bari gusuhuzanya cyangwa se gutyo avuga ngo yari yakize kidi yari yavuze yuko ngo ntaho bazongera guhurira batse mu ijoro ati hariya habaye mu ijoro se uko ariko nyuma tuza kubona ikinyamakuru The Chronicles cyandikira hano mu Rwanda ari kivuga kiti ntabwo bigeze banasuhuzanya ndetse buri wese yicaye mu nguni ye n'undi mu nguni ye kuvuga ko ibintu bitari byoroshye Tshisekedi rero byaje kurangira yatsembiye bagenzi be rwose ko adateze kuzaganira mu bintu tuwati jamais ditubyo nibyo mu byibagirwe ati mu bihurwe nuko hari itagimushumbye hati ibyo ngibyo rwose mu byibagirwe burundu ntabwo bishoboka nuko rero kandi bakavuga ko Kagame nawe yasimbuwe ku mwanya nabyo ni ibiri kuvugwa ahangaha turigarukira rero tugenda tuganira ku bintu bigiye binyuranye kandi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ariko turahera hariya ya Addis Abeba ahitezwe ko nibura nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu byinshi hano mwajya mubona ibinyamakuru byano byinshi bigenda byandika ni Kigali ngo Tshisekedi mu kuganira na Tshisekedi mu Leta y'u Rwanda aganira na Tshisekedi mu ibanga ibihugu nk'Ubwongereza biti Tshisekedi aganira na Leta y'u Rwanda uko nayo ukabona yemera mu kuganira na Tshisekedi kandi Leta y'u Rwanda abantu bakibaza bati ese Leta y'u Rwanda iganira na Tshisekedi gute kandi vuba itageze itera Kongo ko yagombye ndetse ibyo bintu yagombye kwirebesha inyanza ikavuga iti ibi bintu nta muri nabyo rwose nta mpamvu yo kugira ngo nganire na Tshisekedi ariko tujuru kumva ko bagomba kuganira kandi uko nayo rwose ukabona nashamuye ya Addis Abeba byagenze bitero umuti byagenze gute n'uwo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatsembeye bagenzi be bo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba uwa Angola n'uwa Afurika y'Epfo ko atazaganira n'umutwe witwaye intwaro wa M23 rwose yababwira ati byagazeho n'amaguru yanjye abiri rwose ahari ngo aho yaricaye no mu gicaro hari umenye yahagurutse ati reka kugira ngo mubone ko biseriye reka mbivuge mpagaze mutagira ngo mbivuze nicaye niko abantu bavugaga ubwo rero ati mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri mutagira ngo kumwe ko hajegajega cyangwa se uragize sinshobora kuganira na M23 umutwe witwaje intwaro ariko nyine bavuga yuko ubwo M23 uko yivuga murabyumva none mu nama y'umutekano yiga ku kibazo byo mu burasirazuba bwa RDC yahurije abakuru b'ibihugu muri Ethiopia ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri ariko gashyana ari mu mwaka 2024 Tshisekedi rero yashinje u Rwanda iyo nama yongera ruhamangiriza ati u Rwanda kugira uruhare mu ntambara igihugu cyanjye gihanganye mu mutwe wa M23 ati ni mwebwe ubundi duhanganye simvuge M23 ubwo ni M23 sukuveri mu Rwanda sukuveri M23 ko ngira mu busanzwe bivuga yuko baza kubera gukurikira mu butunzi bwa Kongo ndetse n'ubundi u Rwanda ruvuga ko mu mwaka wa 2023 rwasaruje amabuye menshi rwabonye amabuye menshi rwose biri kwinjiza mu miliyari nyinshi abandi nabo bati dore ni kubera intambara ya Kongo ntabamye none ibiro bya Tshisekedi byatangaje biti ni ijambo yavugiye mu nama yabereye mu muhezo ku kibazo cy'umutekano muri RDC Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje uruhare rw'u Rwanda mu mutekano muke no gusahura ubutunzi mu burasirazuba bwa Kongo Tshisekedi yagaragaje ko icyo M23 kuye gukora ari uguhagarika imirwano kuva mu bice byose igenzura no kujya mu nkambi y'agateganyo yateganyirijwe mbere yuko abarwanyi bayo basubira mu buzima busanzwe naho ko bihagaze nibyo yavuze guhera kera ati dore hari inkambi yanyu mugende mujyemo umuvugizi wa guverinoma ya RDC wo bita Patrick Muyaya yatangaje ko Tshisekedi yavugaga aya magambo nta guca ku ruhande kandi ko yamenyesheje abakuru b'ibihugu ko igihugu cye kitazagirana imishyikirano na M23 ati ntabwo tuzigera dushyikirana na M23 ati ntibishoboka ntabwo tuzigera tugishyikirana na M23 M23 igomba kugenda ikajya ahantu yateguriwe mu nkambi bagasubizwa mu buzima busanzwe
rero Tshisekedi ari muri style cyangwa style mu cyongereza y'u Rwanda, ngira ngo ubona ko bateganyije yuko abarwanyi bagenda bataha bafatwa bagira gute bicura ku bushake bagareka intambara sirtu muri bano barwanyi bari hanze baza bakagira umutobo nawe bateganyije buriya mutobo yindi buriya rigawe abaperezida barigishanya abantu bari umuntu yigira ku wundi buriya bavuga ati niba bariya bagenda bagahita babashyira mutobo bakabigisha buriya niho kuvuga ati tuzateganya tubashyire mu kigo tubigishe uwo tuzabona duhuza ideology cyangwa se tubona ashaka kubaka Kongo hari na responsibility no kubabaza ibisekuru byabo bakakora abakongomani koko bakanareba ati saba abantu bari barazengereje Kongo ko n'abakongomani bari umubare bati ni bangahe bari abajya mwaho ngaho nabagira 20 cyose sinzi icyenda noneho rero wemeye ko bakamushyira mu gisirikare ushobora guhinga akagira agahinga ushobora korora akagira gute nawe Kongo ihagaze ati rero umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Mayaya yatangaje ko Tshisekedi yavugaga ayo magambo nta buka ku Rwanda kandi ko yamenyesheje abakuru b'ibihugu ko igihugu cye kitazagira n'imishyikirano na M23 ntabwo tuzigera dushyikirana na M23 ati ibyo byo mu byibakirwe mu gihe Tshisekedi y'u Rwanda kugira uruhare muri iyi ntambara rwo rwagaragaje ko imizi y'ikibazo cyo muri RDC irimo ubuyobozi bubi bw'iki gihugu budafite ubushake bwo gukemura ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda birimo ibikorwa bigamije kubatsemba n'ibindi by'urugomo hano niko u Rwanda hanga urumva ni ku Rwanda rwavugaga ruhagarariwe na Kagame Maruriyo ati rwose Tshisekedi niba uvuga ibi ngibi ku ruhande rw'intambara rwo u Rwanda rwo rwagaragaje yuko muri RDC irimo ubuyobozi buba ari ikibazo mu cy'ubuyobozi bubi bw'iki gihugu budafite ubushake bwo gukemura ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda birimo ngo ibikorwa bigamije kubatsemba n'ibindi by'urugomo ngira ngo mwana abonye ko u Rwanda Kigali yohereje inyandiko ndende muri ya page ebyiri muri kanama gashinzwe umutekano yuko yamagana Sadek idashaka ko Sadek iza gutabara hariya ibintu byinshi cyane kugira ngo iyo nyandiko twayivuzeho murabona ikiganiro kibanziriza iki ngiki twayivuzeho leta y'u Rwanda ngira ngo nibyo mubizi ko yakana uruhare ishinzwe mu ntambara ya RDC ikagaragaza ko ivuka rya 23 rikomoka ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa FDL ngo n'indi mitwe yitwaje intwaro yamunze ivangura amoko bikorera abanyekongo b'abatutsi niho u Rwanda rugize mukuru ari ngira ngo mwarabyumvise ejo bundi turaza gushyiraho ariko aho yavugaga kugeza ubwo umunyamakuru amazana ariko mukuru arinda ubu muvugizi wa M23 leta Rwanda bujyanye 23 muraza kubyumva tuze turaza kukacisha aho tusaba n'abasoza iki kiganiro ndababwira ni mujye kure rwose turaba turi kugenda tuganira tuba twungurana ibitekerezo noneho rero iyi nama ukuntu yari imeze muri rusange yari ihagaze iyi nama yaranzwe n'impaka ku ruhande rwa RDC n'u Rwanda izasubukurwa no ku itariki ya 17 Gashyantare 2024 tariki ya 17 izasubukurwa kuri uyu wa 14 Gashyantare 2024 ni nabyo hasohoka imyanzuro yayo iyi nama yo kuvuga ko ku itariki ya 17 agatarasohoka imyanzuro y'ubushize rero yabaye tariki ya 14 Gashyantare 2023 nukuvuga ko ku itariki ya 14 turategereza imyanzuro turebe se yafashe imyanzuro Gashyantare yafatiwemo imyanzuro irimo usaba ingabo noneho iyi y'ubushize rero ngira ngo ya 17 Gashyantare nanone arashize Gashyantare 2023 umwaka urangiye yarafashe imyanzuro irimo rero usaba ingabo za RDC na M23 guhagarika imirwano ariko ntibyabaye bitewe n'ubushotoranyi imana zombi bavuga ko ngo zagiye zishinjanya umunyarwanda hagati rero y'izi ngabo M23 hano mu binyamakuru bya mu Rwanda nk'igihe kiravuga ati yafashe indi ntera muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse yiyongeramo n'ingabo z'u Burundi z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo n'imitwe igize ihuriro rya Wazalendo urumva rero ko muri rusange ari ibyo ngibyo biri kuvugwa kandi bigenda bigaragara nkuko mwatangiye mubyumva gato nanone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya ngira ngo hari habanje kuvuga ibintu by'igisasu cyatiwe hariya muri Kongo ni igisasu bavuga cyatiwe
ariko Kongo ikavuga iti mu Rwanda rwakiduteye kino gisasu bakoresheje drone zabo. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo aravuga ati drone z'u Rwanda zarashe ibisasu kuri nuza yacu, kuri ikibuga cyacu cy'indege, ikibuga kiriho abasivile gitwara indege za gisivile bityo na gutyo ngira ngo n'abavuga ko igisirikare cya RDC cyemeje ko ikibuga cy'indege cya Goma cyatewe. Noneho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri uyu wa 14 Gashyantare 2024 cyemeje ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari kigabweho ibitero. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi byabyutse amakuru yuko ibisasu bibiri byaguye ku kibuga cy'indege cya Goma mu rukerera byangiza indege y'intambara ya Sukhoi 2025. Umuvugizi w'igisirikare cya RDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njinje Kaiko yo yatangaje ko drone arizo zarashe kuri iki kibuga cy'indege. Drone bivuga ko ari drone z'u Rwanda, nuko hano turi gusoma mu kinyamakuru, turi ku kinyamakuru cya hano i Kigali cyo mu nda y'Ingoma. None niko niho turi uyu musirikare rero yasobanuye ko izi drone zari zigambiriye indege z'intambara za RDC zari ziparitse kuri iki kibuga, ariko ko nta nimwe zarasheho. Lieutenant Colonel Njinje yatangaje ko ahubwo ibisasu by'izi drone byaguye ku ndege za gisivile zirangirika. Niko avuga ati byaguye ku ndege za gisivile. Yagize ati rero drone z'intambara zari zigambiriye indege z'igisirikare mu Rwanda nkuko n'amatari cyari ndetse, ariko turabamenyesha ko ntacyo zabaye, ariko iza gisivile zo ntizakozweho ahubwo zanangiritse, ntizakozweho gusa ahubwo zanangiritse. Ibi rero bisasu biguye ku kibuga cy'indege cya Goma mu gihe ibice byegereye uyu mujyi birimo umujyi wa Sake na groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo bikiri kuberamo imirwano. Mu rwego rero rwo kwirinda cyangwa se kurinda kugira ngo udafatwa n'umutwe witwaje intwaro M23 woherejwemo abasirikare benshi bawurinda. Hano ngira ngo hano rero ngira ngo ni ibintu biri kugenda bigaragara yuko umujyi wose barawutatse cyane barawurinda. Ariko Sake ngira ngo mwagiye mubona ibinyamakuru hano ati Sake mugenzi wageze muri Sake yafashe Sake, ariko bazibiza kurangira hagiyeyo Voix d'Amérique yerekana yuko rwose ati ibintu rwose ahita ibintu kubeshya ati murebe neza ati murebe neza ibi bintu ntabwo ari byo. Murabibona ko M23 ntabwo yigeze hagera, ndetse banavuga yuko havuye abasirikare bose, hamara kuva abasirikare bose nako abaturage bose agasigara abasirikare bakeya nako benshi agasigara abasirikare benshi, ndetse n'abaturage bavuga bati tuzasigarana n'ingabo tugumye tubane nazo ntabwo tuzagenda twese. Ibyo rero biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'intambara ikomeje kuhaba. Ni mu gihe nanone hari amakuru yaje tukabona umwana rwose w'umusore wari wambaye imyenda ya gisirikare, ubona yambaye iki afite n'imbunda, avuga ko ari mu burasirazuba, niba ari Kayonza niba ari hehe, avuga ati rwose ati ngiye naraje. Avuga ubona ko agifite mu myaka 24 nkurikije uko yabisobanuraga. Uyu mwana wagiye yita ku mbuga nkoranyambaga, avuga ati naturutse ahangaha hano baradushwiragije mpaka nta position nishiduka nisanze mu gisirikare cya Kongo. Nuko nyine ati nubwo uko nageze hano nuko nafashwe. Urumva rero ko hariya muri Kongo naho tuvuga tuti ibintu ntabwo ibintu bikomeje kuba ingoramabahisi, bikomeje kuba inzambe mugani, ntabwo byoroshye. Intambara burya bari intambara, ntabwo intambara baravuga ko intambara itubaka isenya. Intambara yo isenya iki? Cyambere isenya ibikorwa remezo, isenya n'abantu, isenya imiryango. Kuko niba umugabo apfuye, sibyo, iyo umugabo apfuye iyo umuntu apfuye nuko uko nyine bigenda bite, birangira nyine umwari wari utunze urugo rusigarana ibibazo. Iyo umugore nawe ayiguyemo abana basigara, urugo rugasigara rudandabirana. Nyine byari bigombye kubaka urugo, uburyo bwanagombye kubakwa. Iyo ari inzu isenyutse
ibyo rero intambara isenya ibintu byose tukavuga tuti intambara muri Kongo no ati ntabwo izarangizwa ntabwo izarangizwa no kurwana, izarangizwa no kuganira. Kisekedi nawe cyangwa se ko mukavuga ati hari ibiganiro mwebwe ibyo biganiro mushaka ahubwo nibyo byasenya kurusha iyo ntambara, birutwa no ko hakomeye kuba intambara y'imbwa n'umugabo. Muzatsinde cyangwa se mutsindwe, izamara imyaka cyangwa se imara iki, ariko byanze bikunze tugomba kubona umuntu utsinda byanze bikunze. Hano rero hakaba hamaze iminsi nyine n'ibyo bakunze kuvuga ati u Rwanda rwasabye kureka guha imfashanyo SADC, inkuru twayigarutseho, kandi mu Rwanda aho inkuru zimaze iminsi zihavugwa muri iyi minsi ni bamwe mu banyarwanda bo muri Canada bavuga ko iperereza rikorwa ku mupolisi, bavuga ko iperereza rikorwa ku mupolisi uri muri Canada, ariko bakavuga bati twishimiye kuba uyu mupolisi yarakozweho iperereza kubera ko ibi bintu biteye ukwabyo cyangwa se biteye impungenge, twahohoterwaga, twagira gute, tugahora twikanga ikibazo cy'umutekano. Ndetse abo bita nka ba David bakavuga bati twagerageje no kushakisha uburyo turegera na Canada tuwende ubutegetsi bwabo bwa mbere bwaratwumvaga, ariko abahari ubu ntabwo batwumva, ariko wenda kuva bafashwe uyu nguyu wenda agahenge karaboneka. Twari tukiri rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu ngubu tuzakomeza turebe si imyanzuro nyuma y'inkuru iraza imeze gute, ariko ikigaragara cyangwa se cyavuzwe mbere cyane hose nuko rwose Kongo kuri ikibazo cy'uko byakemuka cyangwa se byarangira no kubera ikibazo cy'iki cy'uko bati ntabwo dushobora kwemera na gato kuganira niba mutwe muvuga ugende aho ugomba kujya, numara kuhajya tuzareba uko twabiteganyije niko bizagenda. Nuko rero baze bagiye mu buzima busanzwe. Hano rero nanone mu Rwanda ibya bindi by'inkongi y'umuriro tusoreze ku nkuru yo mu Rwanda, inkongi z'umuriro zafashe isoko rya Kigeme, bavuga yuko ngo polisi yavuze ngo gishobora kuba cyateye inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya Kigeme ni hariya mu majyi, ni muri Gikongoro. Bavuga ko mu ntara y'Amajyepfo ritangaza ko hakekwaho umuriro w'amashanyarazi ko ari wo wabaye intandaro y'inkongi y'umuriro yibasiye isoko ry'impunzi za Kigeme ribarizwa mu karere ka Nyamagabe. Hano bavuga ko iryo soko ryibasiwe, ariko ukibaza aya masinga imiriro ihora yaka yibasira amasoko, amasinga yameze gute? Masinga ni ibifobagana inkunga. None rero byatangajwe n'umuvugizi wa polisi rero mu ntara y'Amajyepfo, Superintendent of Police CP Emmanuel Hitayezu yaremye rero gusa ngo amakuru arambuye cyateye inkongi aracyashakishwa. Yavuze ko rero ari isoko ryari ryubakishije imbaho, bityo ko bikaba biri mu byihutije inkongi. Ati rero twaraye tuzimya, ariko nakubwira ko ryahiye kuko ryari ryubakishije imbaho, kandi urumva umuriro ugeze mu mbaho ukora ibintu bibi. Ni nyuma rero y'amashusho yagaragaye ku mbuga za X, hano ngira ngo mwagiye mubibona uburyo bugenda bugaragara. Hano rero inkongi z'umuriro zikunze kwibasira ibintu bati ni imbaho, ariko hari ntabyo kubona muri Amerika hari abantu batuye mu mbaho bakubaka mu mbaho abantu babashize, ariko bakavuga nanone bati ikibazo gihari gikomeye cyane ni ikibazo kigendanye n'umuriro. Iyo masinga yakoze gutari mu Rwanda, amasinga akoze mu biki? Ntabwo ibintu byoroshye ibintu by'amasinga no kuzareba ukuntu bimeze. Tugaruke mu Rwanda gatoya rero. Mu Rwanda buri gihe haboneka udushya cyangwa se kubura ubuzima kw'abantu. Baravuga ko umukobwa w'umunyeshuri wiga muri ikigo cyitwa Muhanga Technical Center TCC yabyariye mu bwiherero bwo muri gare ya Muhanga. Yari yinjiye nk'ugiye gukoresha ubwiherero bisanzwe. Abamubonaga inyuma ntabwo byagaragaraga ko atwite. Bakavuga yuko rero Bugesera Rweru mu kagari ka Batima abasore babiri baraye babwiwe n'ikirondo bacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo ngo butemewe kugeza ahagana saa 6 z'amanywa zo kuri uyu wa gatandatu. Hari hategerejwe imashini zo gutanga ubutabazi kuko imbaraga z'amaboko za lisansi bagize. Amabuye y'agaciro mu Rwanda atari amabuye y'agaciro, abaturage bati turayajyamo hatemewe. Ubwo nyine abangaba ubuzima bwabo buragiye nyine. Njye nibaza ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga
uhora mu bibazo kugira ngo ni gake uzabona hatavuzwe umuntu wapfuye wishwe gutya. Abatuye rero mu kagari ka Bibumba rero murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi baratabariza umwana w'imyaka 2 watawe na nyina kuri ubu akaba abana na nyirakuruza udashoboye kumwitaho, aho uwo mwana akomeje kwerekeza mu buzima bubi. Nakana k'imyaka 2 gato ubona nyina yaragataye, ariko umwana buri yagombye kuba wa leta yose nari ubuyobozi akagari umudugudu y'isibo biki byose ya mafaranga bita ngo nayakunganire byose biri mu bibazo biri mu Minisiteri y'Umuryango imariki. Ibindi yatawe na nyina ntabwo kuba nijyanye n'umwango wagombye kuba bundi igihugu gifite ahantu gishobora kwakira, aho kugira ngo biriya bigo bita ngo ibigo by'inzererezi n'ibigo bita ko ari amagereza menshi. Kuki ikigo igihugu kigira ibigo byitwa ngo ni ibigo by'inzererezi kikagira wenda tuvuga amagereza tuyashyira handi horo tuyashyire ku ruhande, ibigo bita iby'inzererezi byo turabizi inzererezi zijyamo, ariko ntibigire orphelin cyangwa se ibigo byakira imfubyi. Nk'uyu mwana kugira amateseka yagombye kuba ari kwitabwaho na leta n'abagira neza. Imfubyi ikibazo by'imfubyi nta bitabo, ibigo by'abakecuru badashoboye cyangwa se abasaza badafite ababitaho bagasigara mu maboko ya leta muri byaniko, ariko kugira ngo ushake ibigo bigira abantu neza ati dore ibigo by'inzererezi sanzererezi zijyamo b'abanyamakuru nkabangoboka kuko bavuze ibibazo biri mu karere ati dore haba mu nzererezi babandi b'inyango gitifu ne barinde mu mudugudu ku nzoga batujya hariya mu nzererezi. Ntabwo byoroshye rero. Bavuga ko ngo hari abaturage bo mu murenge bashyiraho mu karere ka Bugesera bavuga ko babangamiwe no kuba bafungirwa bya hato na hato mu bigo binyurwamo by'igihe gito bizwi nka transit center batabanyujije no mu butabera. Urumva umuturage avuga ati batujyana kutunyuza badufungira muri ibi bigo nibura batamutujyanye mu butabera ngo barebe ko ari ikibazo twaba dufite. Ibyo bintu nabyo ngumva kugira ngo umuturage bavuga ati hakuya mu njyana ya kuki mutangira mujye kuburana baba baburana iki, hari igihe mbona nta kintu bari bubone. None urumva abakora ubucuruzi rero butemewe buzwi nk'ubuzunguzayi bavuga ko barenganyijwe ubwo bahabaga ibibanza mu isoko bubakiwe mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ariko bakaza kubyamburwa hadaciye kabiri. None bahisemo gusubira mu mihanda ntibyaba biri mu rwego umuntu aritemera ishyamba yamara kwitemera ishyamba maze kubaka inzu babona aho ngaho haryoshye hameze neza, barangiza bakaza bakakwirukanamo ngo dore ngo ahangaha bagatangira kubona ko haryoshye. Wowe witemera ishyamba no gutema igihuru cyarahananiwe kwinjirwamo n'abantu bakaza kuko babona hamaze gushyira ameze neza bakakwirukana. Twigere rero mu murenge wa Rwerere mu karere ka Burera hari abaturage bavuga ko bamaze imyaka 2 basiragizwa ku mafaranga basinyiye ko bayabonye y'ingurane y'imiyoboro y'amazi n'ibigega byashizwe mu mirima yabo, ariko ntibayahabwa ndetse n'amazi bari bijejwe kubona nayo ntayo babonye. Kandi u Rwanda zahabu korota diyama ibiki byose orufamu biruzuye mu Rwanda ati turabambere ku isi turi kubona ibifaranga byije ko badashobora kwishyura abaturage ingurane y'ibyabo badashobora kubona n'ikigo cy'imfubyi mu Rwanda cyita ku bantu bababaye, ku bantu b'abakecuru bageze mu zabukuru badashoboye batakibona imiryango n'ibindi. Reka dufungire aha ngaha tubashimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, mukomeje gukora subscribe, like ndetse na share. Imwizerwa Silva, Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka nongeye mbabwire ngo ibyo tutavuze aho ngaho tubona ko bidakwiye, natwe burya nibyo bisubizo tuzabona ku ibyo ngibyo bidakwiye ibyo dufite. Imana ibarinde rero, tuzongera nongere kuri byatangazo iki n'ikihe turimo cy'igisibo, niba mureke dusibane. Hari abadivantiste bambwira ati mwizerwa ibyo bishapure byawe shapure tutusanga no kureba cano utangiza amafoto yadutera ubwoba. Ni abadive bamwe cyangwa se abandi bantu batanasenga, ariko reka mbabwire nimuzajya aho hantu ubona ari ishusho nushaka kujya ufumba amaso wo kubireba tuzava ngo byikubise imbere, ariko gira icyo ubwira Imana mu bibazo isi yose ifite mu Rwanda. meditation niba ko gukunda Imana kugeza ubona n'ibibona n'ibishushanyo ntukajya ubireba bibanze bihita ubona nawe ugira icyo ubwira Imana n'ibyo bintu wo kubireba cyangwa nawe wo kupireba mupfukame nta hari bipfukamiye nimunazi n'icyo binavuze ahubwo mujye mwazitira ibintu bivuze iki aho kugira ngo mugire ikibazo. Turi mu gihe cy'igisibo cyo kugira neza nyaboneka
twibuke imfungwa niho tugomba kwitaho ariko nanone no kwibuka imfungwa tunazirikane abantu bababaye hirya no hino abakene abayishwe n'inzara n'abandi rero abadashoboye hari abantu bafite imfungwa bakitaho kandi bazizi hari n'abafite imfungwa hari n'abatazizi ariko zurabizi ko zihari ni izacu rero dore ushaka kuntuma cyangwa se uvuga uti ngiye nababwiye ndi umugaragu wanyu ushaka kuzantuma nubwo ntajyayo nashaka ungirayo unyandikire ku kamenyetso ko guteranya 250 karindwi 8 gatatu 1 4 4 1 4 4 iyo nimero ni MTN iri kuri WhatsApp iri muri MTN mobile money n'ibindi byose ibindi tuzabitunganyiriza aho ngaho ubundi niba ushaka kuvuga tujya gusura dore mushahidi ijya ko n'umusaza wabuze cyangwa se umuntu wabaye muri bibazo utagira umusura aho ngo tuzabihakorera twumvikanye. U Rwanda rwagejeje kuri Loni muri iki cyumweru iragaragaza ko rutewe impungenge n'ibyavuzwe kandi na Jean Pierre Lacroix ko Loni ishobora gufasha ingabo za SADC ziri mu butumwa muri Congo. U Rwanda ruvuga ko ingabo za SADC zibogamiye ku ruhande rwa leta ya Congo kandi zibanda ku kurwanya umutwe wa M23 gusa aho guhashya indi mitwe yose irenga 260 yitwaje intwaro. Navuganye na Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda mubaza uruhande bavuga ko ingabo za SADC n'iza Loni bibogamiyeho. Zibogamiye ku ruhande rwa FARDC ingabo za Congo ingabo za ndetse baranarwana bari ku rugamba. None ubwo ko zihamagazwa na leta ingabo z'umuryango w'abibumbye ngo zibwire ngo nizije kurwana. Ingabo ko zaje zihamagajwe na leta ya Congo ubwo zaza muri Congo zigakora iki zitagiye kurwanya imitwe y'inyeshyamba ihanganye na Congo? Nyine nicyo turi kuvuga, ntabwo turi kuvuga ku ngabo za Congo. Guverinoma ya Congo yahamagaje kuza kurwana ibyo n'uburenganzira bwabo, bafite ubushobozi n'ububasha bahabwa n'amategeko yo kugirana amasezerano n'ingabo runaka izo ari zose kugira ngo zize kubafasha. Ariko icyo gihe niba muje kurwana hari imitwe 200 irenga 60 mugahitamo umutwe umwe akaba ari mugiye kurwanya, hari izindi nzira zafashwe no mu karere Nairobi na Rwanda zigaragaza inzira zigomba gucibwamo. Niyo mpamvu u Rwanda ruvuga ati ntabwo rero iki gihe hagomba kujyamo ingabo z'umuryango w'abibumbye kuko zo ntabwo zijya zigenda zigiye kurwana zitagendeye kuri chapitre ya 7 ya Nations Unies. Yenda ariko umutwe two kuwutsinda kuba twumva kugira ngo babyumve ni umutwe wa M23. Mwebwe mufite impungenge ko izo ngabo za Loni n'iza SADC ziza zije kurwanya umutwe wa M23 aho kurwanya imitwe yose ikorera muri karakarere. Ubivuze neza cyane kuko bagomba guhita mu mutwe umwe kandi hari imitwe 260. None bwana Mukurarinda, none mwebwe nk'uwavuga ati none kuki mwebwe mujya kuhangayikishwa nuko izo ngabo zirwanya M23? None murabavugize ba M23? Ntabwo u Rwanda rwanditse rubugira M23 byumvikane neza. U Rwanda rwese rugaragaza ko guverinoma ya Congo nk'uko twabivuze muri Rwanda na Nairobi yavuye mu nzira yo gukemura ikibazo mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'ibiganiro, yiyemeje intambara. Ntabwo u Rwanda rero rwifuza yuko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziza mu ntambara. Icya gatatu, abakuru b'ibihugu ba Congo n'u Burundi bagaragaje ku mugaragaro ko bashyigikiye gukuraho guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo u Rwanda rwakwemera nk'igihugu cy'umuryango w'abibumbye ko abakuru b'ibihugu bibiri bavuga ngo bagiye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ngo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibigiremo uruhare. U Rwanda rwagaragaje yuko nk'uko abasirikare bamwe baje babivuga barimo n'abakuru ko baje gusubiza umututsi w'umunyekongo aho yaturutse. Ibyo bihuzwa n'iki na raporo yakozwe n'umujyanama wihariye w'umukuru w'umuryango w'abibumbye mu kurwanya no gukumira jenoside. Yakoze raporo igira avuga ati abanyamurenge, abahema muri Ituri ibikorwa biri kubakorerwa niba bidakurikiranywe bizabyara jenoside. Ntabwo bishingiye kuri ibyo ngibyo kurwana M23. Ariko ngira ngo nkuko namwe mu byivugiye bwana Mukurarinda, ibyo bikorwa byaramaganywe n'ibyegeranyo byinshi byasohowe na Loni ndetse n'imiryango yishamikiyeho byamagana nk'imvugo zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo byarabaye. None muvuga iki kubavuga ko izi ngabo za Loni n'iza SADC zirarwanya M23 kuko niwo mutwe ufite ingufu zikomeye? Ni umutwe wafashe Rucuru, wafashe igice kinini cya Masisi, Nyiragongo, none bendaga no gufata Sake. Nta yindi mitwe ifite ubushobozi bungana gutya. None se niba uwo mutwe ari wo
iki kintu gisobanuke neza nizere ko kiza no kumvikana. Aba bantu bari mu burasirazuba bwa Kongo hari ibintu bibiri iyo usesenguye ubona bagenderaho. Icya mbere ni ugupfa cyangwa ni ugukira. Icya kabiri bararwanira ubutaka bw'igihugu cyabo. Umuntu urwana gutyo ni ugupfa cyangwa gukira. Ndarwanira igihugu cy'abasekuru nubwo nakomotse mu Rwanda, nubwo mvuga mu Rwanda tuhamaze ibisekuru bine bitanu. Kuki wumva atarwana gutyo koko? Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije Imana ibarinde rero, ikiganiro nahagaruka. Ciao.